Za rozliku od centralnej i južnej Srbiji, gdje se žatva žita ljem rozmahuje, po vojvođanskih hotarov kombajni zakončuju tovoročnu kampanju. U Banatu, Štrednje i Južnej Bački to robota už uglavnom zakončena, a u Srime i na Siveru Bački ostalo robiđišće do skeljodnji. Po naših mestu žatva už davno zakončena, a urožaji všelijaki. Masno kolo 3 auti žita, ispod vagona bilo malo, ali zajedno. Napadli miši? Miši napadali i miši i horoti napadali. Urožaj na žitu su mal i dobri i loši bars. Mal sam Eurofit seme, takže dze verovatno diž i to prema Savino selu i to tu mi već izrozelo, okolo 6,6 sam mal po hektaru, a pre kanalu i u tih slabših žemov, razumijete, tam sam mal 2 toni po hektaru. Okrem prikladov rekordnih urožaja u Banatu, malo je zadovoljnih, poneže velji polja boli odškodovani od horotovih vodarov, ktorý še toho roku pre blahu žimu nenormalno namnožio. Velji porasti preto natlačeli po 1000 kg po hektare, velji i menjej, a bulu i ekstremni slučaji 250 kg. Jarci stradali barži jak žita, ta u Bečeju vlasniki veljke parceli pod jarcom boli primušeni šitsko potanjerovac, bo nje bilo rentabilne do nje uhodzi za skombajne. Na poljoprivrednim majetku Magliču, Bački Magliču prave dokončeli žatvu od 8. julija, keď sme ih naščiveli, to s prosekovim urožajom 5,9 toni po hektar. Pravda, že urožaji mogli biti vekši, bo naš vesi ročni prosek 6,5 toni, co za takvu intenzivnu produkciju bar dobre. I nam hlodare zmenšali urožaj. Na jarcoch on bol zmenšani od 20 po 80%. Ozve miši troveli 2 raz vješenji i raz na jar i u maju šaca fantastično vypatrali, da zmešaž nazdovali i nad prosekovim urožajom, mešac pri žatvu lodare tak navaljeli, že ja take da su u živose nje vizel. Na tim majetku už decenijami praktikuju šatsku kuricu za silažu posle znimanja žita, to tak porobili i to roku, ale banuju, že teraz nje premenjeli u chodzenu praksu direktne šatve. Vidim še, že teraz trebalo klasičnu porac senjanku, že bi ptici keljo-teljo redukovali tih napasnika. Pravda, že taka robota vymáha veće času i nafti, ale bi dala efektu. A i male požnjenje u schodzenju kukurici bi nje bol veliki problem. Ale agronom Stanič rahuje, že so intenzivnim navodnjavanjem rozplaši napašnikov, ktorí već seknju do drugih šacov. Toho roku máme nezapamätané zjavenie poľských myšoch i voluharicoch. I máme bardzo veľké škody merani so urožajom, povedzme, nikto nie može povedať, že keľo to bolo, ale my máme zaznačené, že na jednom hektare bolo až 50.000 dzíry, aktívni dzíry, znači to na každém kvadratnom metru 5 dzíry, co nejste preveľo, ani najstarší parasti ne pamätajú také veľké zjavenie tých škodlivcoch. Ja trovel, a teraz nie trovim, vidím, že to troška malo vredi, teraz som raz me potroveli, keď še perša še skošele, to ta lucerka, hej. Ta vez me potroveli, a teraz zaž je spolno tu dziri, a teraz ne trovime, ne znam jak bude. Čim se troveli? A zo sinkfosvidom. U hotare stvarno na žitu bilo bar velike škodi. Takže bilo sigurno po 500 kg ljudi mali po tonu, mali po holtu, razumim se žita. Od mišovi žita stvarno uništili ho bars. Imali sme već kodiže na miši napravili, tako od počatku sme troveli, čim sme pošali, razumite, tako sme patrali že god i rucali sme sredstva, razumite to. Takže sme imali nijakih problemi s mišami. S čim ste ih troveli? Akcijni hosvi sme kladli. Mamki? Mamki to ti. To možeš kupiti u opatike? U opatike sme kupovali i kladli sme isto. Pšenica je pokošena, bila je dosta zapuštena, već su počeli miševi prelaze. Žito pokošeni, boli zapušteni i teraz miši i voluharici prehodza do soji, už jedza doljni mauni i listca, ucahuju ih do dzirov i rihtaju za lihi. Poneže soja taka veljka, tu nje mož Bog znat co zrobić. Može buď, keď napravia oázy po poľoch, vec probovať stroviť.
Za pojedni parasti natlačeli, povedzme, u okolisku tovariševa, jeden paras natlačal 450 kg jarcu na dvoch hoľtoch. Mal svoj kombajn, chcel vidieť, že keľo to zrobelo škody. Máme zjavenie, že 50 hektári jarcu ešte pred s 2 mešacami potanírované u okolisku Bečeja, bo še nebolo co tlačiť. Máme zjavenie, že natlačené 10, 12, 15 metrí po hektáre, nie po hoľtu. A na individuálnych menších majetkoch tiež tak od 500, 600, 800 kg po hoľtu natlačeného to nie rýdkosť. A jezi takých, ktorí mali 3-4 tóny. Ale to naiste rýdkosť. Veľký škody od myšoch i druhých tých lodároch rachujeme, že najmenej 35 do 40% štredňa škoda. Škody nie však jednaky, ta tak Vlado Olejar nemal cudzí poľa s žitom kolo svojho i udaloše mu potroviť myši. Teraz, keď uvorjuje, net vrani i čajky, ktorí by za ním išli i loveli myši, ta zna, že trovenje bolo udatne. Pšenicu sam imao ovde isto iza sela, znači trovali smo... Žito som mal za valalom i troval som myši celý čas, až po 20 dní skorej žatvi. Daco nam še udalo, ali škody jest. Kolo mne nikto ne trovel, ta oni mali zmenšaný urožaj za 30-40%, a ja kolo 20%. Co dali robiť? My še obávame, že oni teraz, poneže všetko zňate zo spolja, co še dotýka srnjakových šacok, že oni prejdú na cukrovú cviklu, na kromplju, už máme zaznačené škody, na soji, znímajú mauni, až máme zjavenie, že i na kukurici prerezani 2-3 stebla na jednej koloniji, znači, že im bola potrebná voda i oni jednostavno tu nachodza svoje mesto za robotu i dalje pravia škody. Gledao sam u obližnju parcelama, ima da su već, pošto nemaju šta da... Patrol som i u kukurici. Myši tam nemajú co jesť, ta hryžu dolní listca kukurici. To bude ešte ozbiljnejšie na ješelj. Ja mám i našenský bar, fajtu prosa. Už mi počali znímať listce, a keď še klaska formuje, počnú še pentrac, že by ju zvaljeli i tam občekujem najveće škody. Ale co problem? Ľudze ne uchodza do šacoh, len zdrahy ošacujú, vidza, že šaca željeni i krasni. A keď budu košic, već ulica. Dobre by bolo troviť na každým diľove, na každým koncu polja, na pobrežových jarkoch, na djepoch, gdje god možeš položiť, pretože to naiste veľké škody, oni se bar švitko rozmnožujú, bar švitko dostihujú veľkú čislenosť i škody naiste, toto už co hotové vyroslo, už jednostavno nemôžeme pozbierať. No, nie vredi plakať za tým, co prešlo, znači žita, jarci i drugi senjenkova šacija praktično poznimani, ali toto, co teraz prihodzi, dom, že to bude naiste bar strašne, okreme za paprigaroh, keď papriga počne rozvíjať plody, oni bar zdečne dziravia plod paprigi i uchodza, hľadajú našenje, tot produkt nema nijakú targovičnú vrednosť. Parasti najčastejšie hasnovali otrovi na bazi cinkfosfidu, ktorý, jak i všetky rodenticidi, spada do peršej grupy otrovov, co znači, že je bardzo opasný za okolisko i za samого človeka. Cink-fosfid mamkiše primenjuju na počatku jari i pozno vješenji. 4 do 6, odnosno 5 do 6 hrami mamkoh po aktivnej dziri. Každú dziru obovjazno treba zaharnúť z nohu, že by še nepotrovala dzivina pre neadekvatne primenjovanje tih rodenticidoh. Simptomi trovenja bolju u žalutku, povracanje krevi, počvišane dihanje i korči, na koncu i šmerc. Preto treba buť bardzo storožni i sprem sebe i sprem dzivini, bo bolo do slučaji trovenja sarnjoh i ljiškoh. Ljiški prirodni predatore hlodaroh, a nješka ih u prirodi jest malo. Njed ani sokoli i orli mišari. A slabo jest i dreva, gdje bi še gnjezdeli. Ľudze popri zajacoch i popri drugih škodljivcoh, horotoh, zvunjeni, ne znaju že co maju robiť. Hvarim, jak preventivnu, jednostavno trovic, všadiť, gdje mož po okoliskoh u cvikli baršteško trovic, u soji praktično nemožljive, nemožna iz dziru i u drugih šacoh. Znači, jedin nam toto ostava i preporučuješe keďže môžete boli Srnjanky z Horic i tu u ceku švitlej časti dňa, znači prezeň, keď je nadosť galebi vrani, oni bar rado zberajú, dečne zberajú to tí škodljivcoh i jednostavno toto ich čislenosť nahlo zmenša.
Hoć urjadowo cink-fosfit može hasnować zlem čas najar i pozno vješenji, u takej situaciji fachowcy došljebozuju jeho hasnovanje i teraz, ali zo zveľkou ostrożnością. Jest i drugi otrovi, ktorí majú odložené djístvo na bazi antikoagulantov i majú dobrý efekt. Len pomalši dilujú i to tak, že spričiňujú nukašní krvavenia, od čoho še pomali umera. To komadiolon i varfarin, oni drahši, ali su ani kuzne menej opasni. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Pričekaj me, mili, na Tokajskim mostce. Pošljem ci pisemko na rybovým chvostce. Zo 100. špivanku počala promocija najnovších vydanjoh ruského slova, ali i programa prowadzacích zmistov manifestaciji Kocurska žatva 2014. Promociju knjižkoh organizovala literaturna sekcija Našo Kročaji, a bešedi bulo o knjižki pripovedkoh Časokrog Ljubomira Međeša i na žridloh duhovnosti Mikoli Capa. Pretože вони на određeni спосіб в'язані за ту манифестацію, понеже манифестація в'язана за нашу етнологію, бо то фестивал žridlovej kultúry, žridlových tancoch, písňoch, i to ti dva knjižky majú vjazi zoz našu istoriju, zoz našu žridlovoscu, zoz našu prešloscu. Knjižka Ljubomira Međešija to pripovetki z naše prešlosti, a knjižka Mikoli Capa, ona isto z istoriji, kulturi i literaturi. Bešedujući o knjižki Časokrog, Mikola Šanta vyznačil, že to knjižka, ktorá vyznačuje herojov, ale nie tých so smečom i štítom, ale herojoch česti i pravičnosti. To knjižka zo našej prešlosti, ale za pisatelja istorijni fakti ne buli obovjazujúci, to še často ne zna, gdje še zakončuje istorija, a gdje počína legenda. Človek oddaljený zo stredku veci rozdumuje odkiaľ pochádza. Ja bar často думам o Vojvodini, o našich ľuďoch, jak to bolo i co še teraz slučuje. Može biti še až veci brigujem za našu kultúru, keď žijem tam, keď som žil tu. Pretože od svojej prešlosti nemôžem seknúť. Ja našu prešlosť ľúbil, ja ľúbil našu kultúru, ľúbim ju i dneška. Mám dovíria do našej kultúry, takže mne nebolo ťažko napísať. Ľúbil bym, keď by ju prečítali deti vo vzrostu, tak povedzme vyšších klasov osnovnej školy i strednej školy. Čujem teraz, že i starší zainteresovaní. Napríklad moja supruga prečítala, tak hovorila, Hropal, ja neznala toto i toto tam, dáco z našej histórie, bo my máme to tí, jak my voláme, skázky za deti, kudiaky vydomovania, rozvíjanie ich mašty. Ale toto nie o tým. I oni nie, to tí najmenší menej zrozumia. A to tí väčšie dúfam, že ich zainteresuje naša preslosť, keď toto prečítajú. Takže ja písal za deti od vyšších klasov školy po, povedzme, strednú školu. Za tých daku starších, kotrih interesuje rusinistika i slavistika, pravi výbor to knjižka na žridloh duhovnosti Mikoli Capa. Každa moja staća, každi moj ohljad, jak ja to navolil, z istoriji ruske literaturi i kulturi, u stvari koresponduje na određeni sposob z istoriju Kocura. Tu, znači, slovo nasampred o staršej literaturi Rusnacoh, tak volanej literaturi hristijanskog pohodzenja z srednjoho viku ta nadalje, skore priseljenja, znači Rusnacoh na toti prostori ta do Kocura, a već ka okreme ke slovo o našej istoriji u 19. viku. Tu, znači, konkretno slovo, napriklad o jednej mojej roboti, koja bešeduje o vjazoh Rusnacoh Vojvodini zos Lvovsku prosvitu, a to bilo društvo naukove i kulturne, najznačnejše u 19. viku,
u Austro-Uhorskej, zo skotrym kocúrci mali najintenzívnejší vjazy, zekujúci kotrým osnovana napríklad čitalňa u Kocúre 1879 roku. Potom ja bešedujem o ruskim Soloveju, peršej knjižki na jeziku bačvansko-sremskih Rusnacov, kotra vidata dzekujúci i kocúrcom. Martica Tamaš, direktorka novinsko-vydavateljne ustanovi Ruske slovo, zdohadla, že tota ustanova hoće informovanje primarna džijalnost, poteraz vydala 450 knjižki na ruskim jeziku. Knjižki, o ktorých še včera bešedovalo, finansovani po projektu z prešloho roku, a toho roku penježi obezpečeni za drukovanje išće 10 knjižkoh. Po zakončenju promociji u etnoklubu Odnjate od Zabuca otvorena vystava maľunkov zo sprešlih kocúrskih podobovih kolonijoh. Každého roku z náhody manifestácií Kocúrská žatva etnoklub vše aktívno uključuje. Tak sme toho roku vybrali u dohvarky s podobovými umetníkami, ktorí robia podobovú kolóniu každého roku, da vyberú određené číslo svojich tvoroh, takže to je jedna retrospektíva podobových tvoroh ostatní 10 roky, keď otirva kolonija matkova ruske matke u Kocure. Jak i każda kolonija, jak sam u samom otvaranju naglašao, že ona ima svoj dajaki pečat, znači, že po jakim principu robi. Toto co Kocurci, znači, rušeli, već je pred 10 rokami, že vytvorili, znači, zbirku podobovih robotov, ktorá bi ostala, znači, jak i toti šitski predmeti tu, znači, u tej hiži, znači, jak v nejakým budúcim generáciám, že by zaznačili jeden čas podobovej tvorčosti na tých prostoroch. Toto, co Kocúrci už robia dlhší čas, že oni nezazberujú umetníkov Rusnácov, ale i oni praktično pravi jednu multikulturalnost, gledam, že tu i umetniki i drugih nacionalnih zajednicov izostavljeno doprinoše jedno bogatstvo, ktoré, znači, nije okruženje samim mestom, znači, Kocura, ali, znači, i širše. Tak i, jak ste čuli, že mi imamo tu, znači, prek 60 roboti, odnosno 60 autorov, a roboti veljo veci, zos sigurno 10 mesto, do ktorých prichádzajú umetníky, ktorí tu še predstavia. Zohľadom, že prostor dosť mali. Tu i museli sme še pri výboru tých podobových robotov prihovodziť, znači, samom prostoru. Či bolo z čoho vyberať? Bolo, bo máme bardzo veľa sliky. Zohľadom, že každý rok učestvujú 15 do 18 nebo 20 umetníkov a prostoru malo, takže veľa sliky ostali vyloženi nješka. Međutim, umetniki sami vyberali, že ktorí by slike vyložiť, takže tu ne vplivovali sme na ich výbor. I poklje ljubitelje podobovej tvorčosti uživali u vystavi, o prezetno klubu še zberali tanječniki i muzičare za jednu z najatraktivnejših podžijoh kocurskej žatvi, a to defile u Čašnikoh. Každomu daruje balad širokej bačvanskej rovniny, že písňa ruska še čuje. Ma dušu svoju, cepnu i ščiru, ruky vše rozširení. U nich ja rostnu, jomu še mraza, tu mojo dávny korení. Ljubimce mili baladu i ljubov svoju si dala. Od tebe nikad ne pojde, naviki ja s tobu ostava. Ljubimce mili baladu i ljubov svoju si dala. Od tebe nikad ne pojde, naviki ja s tobu ostava. Toho roku sme mali šťastie, že nám konický klub Vezir zo Kocúra, ktorý naiste bardzo mocno organizuje fijakeriadu u Kocúre, gdje mi im odchodzíme popolne z ich čas programu. Toho roku nam naiste še odluželi, naiste privedli bohati program zo svojho. Ja hovorím, že mi folklorci tancujeme, preto da nas ľudia vidza, a oni majú konji, da su da ih vidza.
Po zakončenju defilea predstavnikom lokalnej samoupravi, ktorá finansijno pomogla otrimovanju festivalu, pridati hljeb, simbol zakončenja tohoročnej žatvi, a potim najmlači kocurci vedli svoju čast programi. Pred počatkom samog festivala aktiv ženov zo Skocura pririchtal etno stoli, a jaké interesovanje bilo za njih, gutori sama slika. Ja každý rok máme srbsko-rusinski etno stol. Ženy še trudza zo aktivu da najse od najstarších jedloh po nješkajši. Pridružili še nam isto ženi zo Zvalalu, ktorí seli pomohnúť. I keď vidza každý rok, že tu co še prinješe, že še šitsko poje, keď oni zečnje porihtaju, bo jednostavno keď vidíte, že ktoška ljubi i se pojest toto, co nie každodnjove. Bo teljo ne možete rižni feli pečic nigda. Narod musíme do vekšej sali okolo, da ľudia môžu tak zeći, nego zato sme rihtali, zato sme pekli da jedza, nie že da to ostane, da im dame, da ih ponuknjeme. I še hvalim, že ženi, kad vidite, že šitsko prazne, već znace, že vredzice i budete pečic. I narod, takže o svojim trošku sme šitsko pekli, takže nie žadame nijaki nadoknadi nič, znači ženi ipak davaju humanitarno šitsko každý rok z roka na rok. Evo. Slídzi nam ešte tota najväčšia manifestacija, a to koncert naših ruských, znači festival folklora Rusnácoch. Od toho roku sme to tak precizovali, pretože v skorejších rokoch sme i novináre to hasnovali všade, že željem žridlového folkloru u Kocuru, co malo svojho odzrzeného opravdanja. Međutim, u zadnji čas našo folklorni ansambli ne môžu vytvoriť ljem žridlovi tanjec i šitki drugi provadzaci stvari, co da nje trimam predavanje, že co to folklor, to njedjem tancovanje. U široke koho to baš interesuje, sigurno, že može to doznać. Takže nješka nastupja našo folklorni ansambli na bini i našo hosci. Hosci toho roku nje slučajno zo Skocura, ktorí pokrivaju serbski blok, pretože še aktivovalo kulturno-umetničko društvo Zavičajno vrelo, ktoré dosť aktivno robi za jeden rok i oni popunjuju to serbski blok. Odkad máte hostov, ktorí ansambli prišli? A keď bym rušil šorom već do Crimu, Šit, pa Novi Sad, Đurđov, Verbas, Ruski Kerestur, Kocur, to ansambli ktorí majú folklor na repertuaru, Orahovoljem od skorejších malja toho roku nje, i drugi našo društva nemajú folklorni ansambli, majú špivatski grupi, oni mi až prihvarjaju, že preto ih do Kocura neseme ih, nemáme prostora u programskej časti. Već kad bi mu šelo bus, to može bus 3 večari i tak dalje, da ne dlužime pripovedku. Kudaci, pa teraz je to Kapušanski!
Literaturni večer u Kocure bul pošveceni dvom ročnicom. 110 ročnici od vychodzenia idilského venca z Mojhova Lala Havrila Kostelnika i 110 ročnici od narodzenja poeti Janka Fejsi, kotri u čaše mađarizaciji, na naših prostoroh perši vidal zbirku pisnjog za dzeci na ruskim jaziku Pupče. U tej knjiški najznačnejša perša pisnja, s kotru autor stel poslac poručenje malim čitačom. Mojim pisnjom. Pisnji mojo pisnji, smutni ja ostavam, bo vas zarjem slunka slabenkih pridavam. Vi im, mili dzeci, vi hinuc nje dajce, ali ih je kupče, ljubce i čuvajce. Od šterca vašitskih svojih odrivam, gliboko su s duši s korenjem vjerivam. Za sad se ih doraz, nje dajce da preju, naj u duši vašej dalji željenjeju. Na literaturnim večarevi značene, že pisane slovo jedine co ostava za šitskima nami. Ta se na hodi domašnji i hosci prečitali da skelju svoje tvori. Šesti zajdi na stanjici vistate i suđbi. Šesti cipeli na horucima sfaltu. Isti slova poljnja dumki, ista ostro z ustoh čeče i poljnje žili u jednom dnju stodnji. A šljepi putniki veljo, bez menoh i adresi, a mogla ginšak. Slova bolja prebarzi, buduju mur ponad čustvoh. Most še valja pod nohami, a mur še višši. Na nješkajšim literaturnim večareh, ktorý otrimani u biblioteki, pošveceni bol Kostelnikovej 110 ročnici od vydavanja Idilského vencu i 110 ročnici od narodzenja Janka Fejsi. Ja povijazala dakuzi našu žatvu z ostim i recitovala sam pisnju od Mikoli Mkočiša Žatvu. A popri tej pisnji recitovala sam i dva svojo pisnji, ktorý ja napisala, ktorý emotivni, publikiše pačeli, normalno jak so i šitskim pisateljom, poetom i mnje to najvažnejši i najvekši porušovač emocijoh, to ljubov, hej. Bojim się, że postaniem bezdomnik, że budem hudobna. Bojim się, że postaniem žobrak, bo doma njam bez tebe, bo cale bogatstvo sveta mojego ti. A keď postanem žobrak, budem žobra z ljubov tvoju. Znaš, šednjem upred zverok tvojih i vično tam ostanjem. Takže keď god raz vidješ i vojdeš, ja budem modliť se za popatrunok tih očoh blihčacih tvojih. Pišem o jednih očoh željenih, pretože ja malo co znam, ali znam napisat stihi. I to je jedan sposob da povem tim očom že ljubim te. Ja pišem najljepše kad mi baš žalj. I kad mi to ti željene oče tak neopisivo hibja, lebo ih žadam vidjeti da ne možem, lebo ne patra na mnje, tedi pišem pisnji. Hej, s boljom. Pesma se zove Mene moja učila je mati. Mene moja učila je mati. Kad idem selom da valja pevati. Nosio košulju crnu ili belu, kuću gradi u svakome selu. Da možeš, sine, svagde prenoćiti, prijatelje svoje obići, da možeš svagde cure ljubiti, svagde s dobrim namerama prići. Ne daj, sine, ti obraza svoga, ni poštenje da ti drugi kalja. Poslušao sam savete njene, jer za ljudstvo samo to još valja. Šta mislite generalno o poeziji i o pisanju? Da li se ona gubi među nama i zbog čega? Pa mislim da se gubi. Zašto? Zato što je ovaj tehnološki razvoj, odnosno ovaj trend života je takav da se knjige i slabo čitaju, da ovo sve, ova zadnje ove generacije, da ja i u mojim pesmama ja kažem da su rođeni na klik, oni samo kliknu na taster i imaju sve. Nemaju da tako kažem maštu, oni imaju virtualnu stvarnost. Nemaju stvarnu ljubav, nemaju stvarno osjećanje i tako dalje. Na literaturnim večare predstaveni i zbornik 100 mladi talanti Južnobačkog okruhu 2013, u kotrim zastupena i literatura poetesoh i poetoh z Kocura. Výbor napravený z boku jednog srpskog selektora. I to bol jeden konkurs, na ktorý sa javili z našej školy 15, a na úrovňu Južnobačkog regionu, znači nie celej Vojvodiny, ale Južnobačkog regionu. I već napravený zbornik. I tak je navolane, že 100 mladi talanti, znači mladi nadiji poetski. Do toho vošli Violeta Hodak, Marijana Mali, Nataša Međeši, Katarina Simovski i Ana Rakić.
jedna po-ruski, a 4 po-serbski. Kulturno-prosvitne društvo Dokše nas davaže z ostim zbornikom do stanju novih poetov zecinske poeziji, a poznejše i poeziji za starših. Na panelu Good Story Kotrio Trimani na Fakultetu za menadžment, redaktori i novinare vidanju za mladih na ruskim, slovatskim, mađarskim, rumunskim i albanskim jeziku predstavili svoje vidanja i beše potreboh formovanja redakcijoh za online vidanja mladežskih medijoh, bo iskustvo ukazalo, že toti sajti treba častejše ažurovac, poneže šišče vše dava primat drukovanim vidanjom. Práve od prešloho týždňa. To sme dosť dlho plánovali, všetko nijak, že by sme všetko organizovali, položili sme mak i na sajt. I okrem čitanja samog časopisu, keďže pojde na tot sajt, gdje možeš prečitati zmak, klikneš i na jedan link na ktorim već omožljivene i sluhanje tih kompakt diskoh. Teraz iščešenja položeni šitski prešli dodatki, ani ne budu vjerojatnje baš šitski položeni, to treba času za toto, ali časopis budzeme, napriklad kad vidze da zo mešać z njim, on budze položeni i na sam sajt. A tiž i knjižki budu išće položeni, ljom to treba šitko objediniti, treba šitko pririhtati i već dumam, že mladi, pretože prave sme to i porobili, bo veliše pitali gdje može to čitati po internetu, okreme máme mladih u Kanadi, gdje tiž, evo im bude ljehčejše, že bi došli, poneže možu še oni predplaci, zažljem nje maju takvu naviku. Za Zuljakova počas prezentaciji vyznačila, že MAK vydava i vece jazični dodatki, kotri promovuju mladih umetnikov Rusnacov z Kanady, Poljske i Slovatske. Žeše mediji za mladih na menšinskih jazikoh muša reklamovac vyznačila Nataša Heror z Centru za rozvoj menšinskih i lokalnih medijoh. Po jej dumanju, bar zvažne, že bi redaktori i novinare tih medijoh sotrudzovali pre východ na Targovišće. Već godinu i po dana funkcioniše taj pool manjinskih medija, pa samim tim i izdanja za mlade. Mi jesmo usmereni i ka tržištu i ka zajedničkim marketinškim nastupima, zajedničkim odnosima sa javnošću i čini mi se da to ide to tempom kojim može, ali to se razvija. Novinari z mađarskog časopisu za mladih Kipe Šifjušak nahlašeli vpliv toho vidanja na generaciji novinarov na mađarskim jeziku, kotri vyrastali s tima novinami, a po ih slovoh mladi i dalje iscu pisac, hoć i za darmo. Najveći problemi su naravno finansijski problemi, ali inače koliko ja mogu da procenim i vidim da su mladi jako entuzijastički i stvarno hoće da piše i stvarno su inovativni. O tome nema problema, koliko ja mogu da to procenim. Zaključok panelu, že medzi mladima išće nje rozvita percepcija o medijoh na jazikoh menšinoh, ta predložene, že biše mladežski vidanja uključili do roboti novemberske konferenciji, kotre pošvecena medijom na tih jazikoh. Promociju mladežskih medijoh potrimala ambasada Švajcarske i odzeljenje za mediji misiji OEPS u Srbiji. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Вистава била Русија, русинска емиграција у Војводини, уж други месец поставена у Музеju Војводини. Постановка облапја веќе аспекти живота русинske емиграцiji меѓу двома шветовима војнами, котра се приселjela и затримала на тих просторах, стекајуци после револуцији 20-тих роков прешлого вика. У рамиков постановки вистави документов хиришних предметов, котри се одноша на тот период, počali ciklus prepodavanja vjazanih za totu temu. Perše prepodavanje bilo pošvecene snovateljovi horskого špivanja u Đurđove, Ivanovi Vladimirovičovi Rozanovu. Znamy z wszystkim bizomno, że było muzyczno
bardzo obrazovani, že hral hušlju, že prinesol za sobu okrem po jednih stvaroh, kotri mu boli bar značni za svoje hobise, jak su to i inšak rosijski emigranti i robeli. Znači, žali za sobu najosnovnejši i najdrahocenjši stvari. Među jeho najdrahocenjšima stvarami bol i notni zbornik, kotri on hasnoval u roboti s cerkovnim horom u Đurđove. O jeho biografiji še zna bar zmalo. Znaš, že je rodzeni 1867 roku, že umar 1942 roku i že 20 roki vodzel hor u Đurđove. Tiž tak, znaš, že 1937 roku on prestal biti už rukovoditelj, odnosno dirigent hora cerkovnog u Đurđove i že po friško pošao do Novog Sadu, gdje je 1942 roku imao. Nažal nie znamy, že gdje je pochowany jeszcze Ponieška. Toto co še znaše, že Vladimirovič Rozanov ohabel bardzo veliki šlidi u horskim špivanju u Đurđove i že tot hor afirmoval njeljem u mesce i njeljem u opštini, ali že mal bar značni nastupi i u drugih mestoh i neisce možeme povesti, že nješkajši hor Rozanov dostojanstveno noši meno Ivana Vladimiroviča Rozanova. Co še može povesti o repertoaru Kotrinješka u Kažece? Keď sme še dohvarjali za tot koncert, bilo povedzene, že tota vistava, co postavena u muzeju, vjezana za rusku migraciju, vyloženi sliki ruskih hudožnikov, umetnikov, takže mne hvareli, že by sme na repertoar položili ruskih kompozitorov. To uglavnim kompozitorje od 1840 i da jeden rok i po 1900, evo ga, najmladši Rachmaninov, kotroho máme na repertoaru za Zbogorodice divo. Keľo tirvalo pririchtovanje? Da, sve 6 dní sme še pririchtovali i poneže mi na repertoaru máme i karpato-ruski rožbi. Teraz sme po jednej kompoziciji, co sme dávno špivali, položili ponovo na repertoar, da jedni špivače novši, odnosno nije tak davno špivaju, takže to im boli novi kompoziciji, ali vekšina špivačov to te kompoziciji še zdohaduje od skorej. Z prepodovanjem o Ivanovi Vladimirovičovi Rozanovu i koncertom rusijskih duhovnih špivankov u vyvodzenju Đurđevskog hora Rozanov zakončene perše od 6 prepodavanja potriše každého štvrtku po 14. august budu otrimovac u muzeju Vojvodini.